Proteklog vikenda igra, Vlado, nažalost, u senci navijačkih incidenata. I tome smo, nažalost, posvetili najveći deo ovog sportskog bloka. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su prvi trofej ove sezone, kup Radivoja Koraća, ali finalna utakmica sa Partizanom u Niškom Čairu pamtit će se, nažalost, po huliganstvu grupe navijača koja je tokom drugog poluvremena neprekidno palila baklje. Niška policija traga za NN licem koje je bakljom pogodilo funkcionera Košarkaškog saveza Srbije Miodraga Radovića, a podneto je i 10 krivičnih prijava zbog falsifikovanja ulaznica. Član Skupštine Košarkaškog saveza Srbije i nekada gradski većnik Niša Miodrag Radović pogođen je bakljom u glavu krajem treće četvrtine finala. Njega su sa teškom povredom oka na nosilima izneli iz hale. Samo se sećam neke vatrene kugle za koju sam mislio kao da stoji u jednom trenutku. Sledeće šta je bilo, to je bio strahovit udarac. Ta baklja nije eksplodirala, da je eksplodirala to bi bilo znatno i teža povreda. Međutim, već ovako ona može da se svrsta u teže povrede. Organizatori kažu da je u dogovoru sa komesarom za bezbednost takmičenja, policijom i agencijom za obezbeđenje odlučeno da se na utakmicu puste dve veće grupe navijača koje su stigle pre meča. U toj gužvi u halu je uneta i veća količina pirotehnike. Ja mislim da je to bio u onom posljednjem talasu navijača koji su ušli u dvoranu, jer su verovatno bile procene da mogu lakše se kontrolišu u dvorani nego van nje, da ne bi napravili neke druge ekscese u gradu. Predsednik sekcije sportskih novinara Niša Dušan Jocić kaže da su utakmice Zvezde i Partizana u Nišu postale parada huliganstva i da zato nije bio u hali. Toliki stepen mržnje prema nekome ko je samo sportski protivnik i toliki količinu iracionalne strasti prema nečemu što se na kraju svodi samo na ubacivanje lopte u koš, ja ne mogu da razumem da to može da dovede u opasnost nečiji život. Sličnih incidenata je bilo i prošle godine u polufinalnom susretu večitih rivala u Nišu, a finale Kupa 2013. u Kragujevcu je prekinuto zbog divljanja huligana.